naye mabefika ebuhleni wafika ubhuti wafika becula ingoma zezulu libele sihlabelele wena libele iDaily Sun wena libele iDaily Sun ufunda iDaily Sun hlabelele usifunda ngesabatha kuphela umthandazo nje wesabatha wokuvuka ngisho ungavula ngikhuluma nanabo njalo ngisho ungavula umthandazo wesabatha wokuvuka awunamino akunakho la kungcole khona ukuthi kuyafundwa yafika behlabelela kanjalo lensizwa ithi yasingena yabona sekunikelwa ithi lehla lenye ukuthingo bayalaza abantwana benkosi uthingo lehla lenye lithi khuluma khehla uthini wena hayi ungasho kanje shono kanje lafika kulensizwa lathi kwenze njani yathi baba nginenkinga mangifuna ukwenza ID ama fingerprint awaphumi sengihlulekile sengihambe zonke indawo ithi inkosi ushemba kasithande bafowethu ushemba kasithande njengensizwa kwaNtombela handazela wasinda yayiseyifika le ndoda yayisizothi intombela asihlangane endaweni ethize bahlangana wathi intombela wangisiza wangisindisa sengigula ngifa manje ngizobonga kuwe nganayi quantum wayeseyithathi quantum intombela bahlehla kancane wayesethi lensizwa uma ngingena egarage bayingena egarage wathi intombela now 4000 hamba uye kulo muntu ngakuzwa mawuthandazela amanzi wathi shembe ngena kulamanzi umuntu engizomthandazela ngawasinde ngakuzwa hamba kulo muntu ufike ungibongele ngalo 4000 wathi mayifika uNtombela wathi yebo ungiphili quantum kodwa kangiphanga imali kapetrol wasethatha 2000 wayifaka eceleni wathatha 2000 wayibamba ngesandla wayesefika yehla inkosi yathi khuluma khehla yaya le yabuya yathi khuluma khehla uthini wena wayesethi baba nayi insizwa kukhona insizwa ngayithandazela ngechibi yayisithi angofike ngibonge ngale mali kuwe wasithi iphelele wathi ukunike yona le yadlula thema idlula le wabuya uNembeza iko ngithi sithambe wabuna mbeza Ntombela ukuthi ishiyelane futhi yini ethi kunike yona le iphelele uthema ebuya wathi khuluma khehla ubuthini usebuyile uNembeza wayikhipha lesephaketheni wayibamba ngesandla yaphelela 4000 khuluma khehla ubuthini wathi baba nansi imali indoda engiyithandazele ithangofe nginikele imali ngibonge kuyo isisindile wathi sengizoyithatha ke ngoba isiphelele inkosi ibusise bafowethu angingadli isikhathi bengisukumela nje isikhala inkosi ibusiseni kuzweni nonke inkosi wakagazi wendaweni nasenkandla mahlatha amnyama enkabeni edolobha
umshumela ongema, umkhokheli uMakhomalo, Thempeli sekuvukeni Ntabeni yaseNkandla. Amen. Manazaretha njengoba obehlabele vula ihlabelo sokuvala nehlabelo sokuvula ethi ibonganini nobagezwa ngoba senigeziwe isabatha sisuke sizobonga ukugezwa thina abagezwa. Kodwa ke ukuba Nazaretha udlule ebhabhatisweni ngicela ukufunda la khona incwadi engithanda kakhulu iCatechism echaza ngobuNazaretha ukuthi buyini. UNazaretha ke before uNazaretha fawudlule ebhabhatisweni noma ngabe wabusiswa somntwana omncane kodwa kufika isikhathi la kufanele ubhabhatiswe khona umkhethe uShembe. Uthi uShembe cela ngifundele bhuti la eduze kwami. Hlale kabi bhuti. Cela ngifundele lapho ku number 6. Ngifundele umbuzo nempendulo yakho. Ubhabhatiso number 6 umbuzo uthi ubhabhatiso kumenzelani umuntu esebhabhatisiwe ngokukholwa. Impendulo yawo ke ithi ubhabhatiswa kuyamsiza umuntu, kumsiza umoya onamandla ukuba ahlukane nezindlela ezingcolile, amthande uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakhe nangowonke umphefumulo wakhe, angahambi nabantu abayizigaba. Amen. Bonganini webageza na densipho zepo yakhe Ubhabhatiso uShembe kumele ufuke uvume zonke izona ngoba zingakuvukeli nasebudaleni bakho zikuhluphe. Ngafike ngavuma kwathiwa vuma konke okwaziyo. Ngathi khona engangakwenza ngahlonipha umzali. Khona engangakwenza ngumhloniphi umzali nalokho ngoba maseyingane izona zakho suke zincane mhlawumbe esikhuna zonke nje. Ngakho kwakwenza waphendula umzali kabi. Besona esibi leso. Ubhabhatiso kumsiza ngani ke umuntu? Awuveli uthatha uNazaretha nje udluphe nje so iNazaretha. Sekuphelela. Uthi ke uShembe kumsiza ngoba ke umnika umoya onamandla ukuthi kumlwise alwe abe nomoya wokuhlula umubi. Ngoba ukunqoba umubi akusiko ukuthanda kwakho. Ukunqoba umubi akusiko amandla akho. Noma uyinsizwa uziphethe kahle uma ngomthetho lebandla. Ungacabanga ukuthi ungamandla akho noma uyintombi yaseNazaretha uzigcinile. Usaphelele. Konke lokho akusiko amandla akho, kungamandla waphiwayo okumele uhlale wacela njalo. Amen. Ngakho abazali bethu kumele bazi noma besuke benza lokho. Besinika ithuba lokubhabhatisa, basinika lelo thuba lenhlanhla ukuthi sothola amandla ukuthi asilwise nomubi. Sihlukane nendlela yeziganga. Ngaphandle kokuchitha isikhathi eNazaretha. Siphila nje kungenxa kaShembe. Konke siyikho kungenxa kaShembe. Amen. Emzini wakithi wawabonakala isilwane esinehle lodwa sibona ingane egcekeni yakhala yaqanda ikhanda. Kanti umakhelwane seshilo wathi usilande eMozambique. Ngakusasa wabuza ukuthi akukho kuzokala ngani ikhalo ekhaya kithi. Kodwa ngalo Shembe siyaphila. Amen. Ngo-2022 kwathi kwakhona omnye ubusuku obungaliyo. Lo ngazalwa kaze ngene esibhedlela. Kwathi phakathi kwamabili ngezwe isisu engakaze ngisize empilweni yami. Engangiqala ukusizwa. Esasihamba nami ngale ndlela ngisiye umuntu ukuthi oyethi mayigula bese ethanda ukuthamba ngokusheshsha. Kodwa ngalelo langa ngaba nenhlanhla ukuthi ngicela usizo lokuthi ngiphunyiswe esibhedlela. Athi mangifika esibhedlela ngafakwa ama drip ngoba kwasekukubi kakhulu. Kodwa dokotela wathi mayifika embheka wasethi benenhlanhla ngoba
khona ithumbu la kuthiwa i-appendix la esiswini sakho bese kukhukhumele kakhulu khona infection engenile ubathiwa ubone lethi belizoze likhukhumale kube kakhulu singabe sakwazi ukulithinta mase liyakhuma mayikhuma azongcolisa sonke isisi sakho ngaphakathi bese basengozini yokushona kwabe dokotela ese recommend ukuthi ke ngisihlinze ngalo lelo suku kodwa ngizophuthuma le ndawo ngathi ekuhlinzeni kwami yonke into ihamba kahle ngakusasa ngadedelwa ngabuyela endlini cabanga ngikulela izweni elikude kanjena ekhaya kukude nathi uyahamba ke lithi zothina esisuka kude nganzima ukuthi umzimba wakho nje uyofika ekhaya kuba into enzima ekhaya bayakholwa kodwa ngalelo langa salukazi sizalo mama sagijima sifuna usizo sesiya ngabantu abahlolayo senza yonke into hawu umntwana wethu uyagula babuya nababuya nakho hawu basho lokho bakushola kodwa wathi mase ngisekhaya isimo savele saqala phansi sawesa bathola ukuthi kahle kahle kube ne-infections kanti bengihlinza kube nenye infection entsha base kukhona ukuthi ngivela esibhedlela ngiyolala ke manje yithi base ngilele esibhedlela udokotela balithatha igazi njalo ekseni ngiphila ngayo zonke izinto esemzimbeni kuthiwa ke ama drip odokotela banjalo ekseni bangimunca igazi nantambama baya check ukuthi kwenzalana bathola lutho ukuthi infection lena bengawala nayo kanjani banginika nje ama antibiotics kuphela nemithi namandla yenhlungu ephezulu kakhulu kwenzeka lento izinsuku zahamba ngiyabona iviki yophela ngisesibhedlela awukho umehluko ngoba khona usuku obodwa la angithi ngase ngiyakhala athi Shembe ubukuselana nami kade ngigijima kangaka ngikwenzela lokho nalokho ngabani ubukuselana ngami manje Shembe nyazi lezulu bonganeni bebakeswa Sipoya kenese indaba engikhulume ngayo ngoba lokho yenza ngaze ngikhulume ngayo sengiyabuza unyazi lezi ukuthi kwenzakalani kodwa ke mina zathi ngizogijimisa futhi ngoba ngathi mase ngimthethisile uShembe wasiyabona ngalo mehluko ngase ngiphuma esibhedlela amen afika inathesa yazombona kodwa ngibona sengiphuma esibhedlela nibambe njalo abantwana benkosi lovangeli ngoba ngiyakhumbula namasakijima kwanathesa nabantu abasho inhloso enkulu enye ngaphezulu ukuthi sifunde ubuNazaretha ngokuhlangana nabasibancane ukuthi umuntu abe nomndeni abafowethu nodade wethu labesuke sigijima nabo kulivangeli bagcina be umndeni wakho kube yibona umndeni wakho noma ngabe ukhona wedwa ekhaya kini ngabuya esibhedlela impilo yaqhubeka kamnandi ngahoxa kuyo yonke into nasesontweni ngangiphathiswe khona ngasula kuyo yonke into ngathi ake ngibhekela ngazi kwenzakalani kodwa uthe manje ngoJuni mase kade kufika ubaba la ngoba kade fika nje nge-21 mangaphosisi kwenzekalayo kwamnandi ubaba wasehamba ngiyakhumbula ke sise airport ebusuku nensizwa sigijima nazo ngathi ngakusasa saye emasabatheni ntambama sengithelwa yenye insizwa sithi insizwa hawo ndoda seyilona iNazaretha ithi mina ngisayilona kwezenjani ithi kodwa ngiyakuthemba ukuthi usayilona ithi hayi ngithangisheke nomfowethu ngoba ngivukela ngijabule kuvela umhlathi uthi ngibone engathi ngihamba nawe siye enkonzweni masiwe enkonzweni wasefika phambili wasunikwa wena inkonzo wonikwa umnikazi ithi hayi iphupha impela ngoba nawo wabheka wabheka uthi masuphaka washumayela ngizwanga ngakho ukuthi uthini kodwa ngathi bubonga kodwa emva kwakho bese kusukuma umnikazi ithi hawu ayilona impela
uthi umnikazi bese ethi uqinisile nokhuluma njengoba ekhuluma nje uke wagula kakhulu athi hayibo thini ke manje uthi uke wagula kakhulu uthi insizwa isho njalo ithi kusho unyazi uthi mina ngeke ngagula kakhulu ithi eguleni kwami ibe sibona ukuthi insuku zami seziphelile yasithi nje angiphile ngomoya wayo so mana njengoba ngiguqile nje ngiphila nje ngomoya kaShembe ithi ke lensizwa bese ethi umnikazi ngifuna hamba utshela izwe lonke uzobe phila nje uphila ngomoya wami ngicela inkosi ukuzula izwi layo amaNazaretha amen. Ngiyawabingelela amaNazaretha wonke ngaphansi konyazi lwezulu amen. Ngithi nje angizigaki njengoba ke umzamo lo wakaMalambule eMtuka amen. Njengoba silana akukho kuningi esikuzele ngoba akekho umuntu obephuma indlu nendlu asimeme ukuthi asizila. Njengoba sila size ngesizathu somthandazo wenkosi ilanga eyawuthandaza ngo-1968 26 September ePhakameni endlini emhlophe waye kade ekhuluma indaba kaNomasaka wathi maseqeda wathi uNkulunkulu uma ngabe bekukhona abantu abe befanele ukungena ezulwini bengicela amaNazaretha kube labo bantu. Sizocela ke lolo thando masihlangene kanjena sizocela lolo thando lokuthi sibe ngabantu abakhethwayo ukuba singene ezulwini amen. Imvamisa siyaye sithandaze sikhuleke sicele uShembe ukuba abonakale ukuthi uNkulunkulu. Mina ngiyaye ngikhuleke ngithi Shembe zibonakalise ukuba wena uNkulunkulu kubantu abangakuboni ukuthi wena uNkulunkulu. Ethi uShembe cha angizukuzibonakalisa kubantu kepha ngizozibonakalisa kulonyaka ngoJanuwari besisanda kufika eKenani emveni kohambo kwakuzoba novuka nathi nje ngoba kwakuzoba yisabatha elalizoba sibambisanani bese kuba yisonto shuthi kwakuzoba uLesine ngihleli ngithola i-inbox ithi le inbox sawubona bhuti umzamo ngicela ukuthi ungiphendule kahle amaNazaretha amaningi sengiwabhalele awangiphenduli kahle ngoShembe ngithi mina khululeka sisikhuluma akhulume lo muntu athi nginenkinga izinto zami asihlangane manje angazi ngizokwenza njani ngifuna ukunikela kuShembe ngimbuze ngithi ungowakhona sisi athi ngingwase Endwed eVerelem ngithi ngahawu ungowaseduzane uShembe ukhona la eKenani kuseduzane lapho enkantolo kwendawo okuthisa enkantolo mangabe usehomisi mawuzokhuphuka kwagoba kuno right okhuphukayo lo right uyenkantolo ngamtshela ke lo sisi ngathi kulungile yenza kanje kusasa kuzobe kunovuka nathi uzovuka ekseni
ufake iduku ngoba wayengasoli nathi bese ufaka ingubo yogqoke kahle nebala wakwenza lokho lo sisi wase ngibuza wathi manje ngizofike ngithini ngoba mina ngazi nokuthi kuthiwani ingaqala ke manje ngaxakeka ngase ngimtshela ngathi kulungile mawufike imbengeni uzofike unikelela uma wakho unikelela ubaba wakho bese unikelela ingilozi ebheka izinto zakho bese uyinikelela wena ucela into efunayo ukushaya nebala ke lo sisi wakwenza lokho wafika eKenani ngakusasa wangangitshela ke mina wakwenza lokho wahamba ube uFebruary kwaba uMarch bese kuzoba uApril ngaphinde ngathola i-inbox athi sawubona bhuti umzamo ngathi yebo sisi wathi hayi usungikhohlile ngakhohlwa ukutshela ukuthi ngahamba ngayonikela ngakwenza njengoba wawungiyalelile emveni kokuba nginikelile mangibuye ekhaya ntambama wafika uma kimi ekusuku wathi ngiyabonga mntanami umnikelo wakho ufikile kimi sengikhululiwe ngase ngajabula ke ngathi awusiyabonga sisithi lalela ke ngabe sengicela umsebenzi lapha embengini namhlanje ngiyoqala ngomhla ka2 April ngiyoqala eSasol as a mechanical engineer wasebenza kanjalo kushema ngithe sengifikile la ngisanda kufika la bekumhla ka13 July ngibhalula umunye usisi nakhona ethi kimi ucela ukunikela kwaShembe ngithi ungwapho nasisi athi ngiwasemlazi ngithi nabantu basemlazi uShembe bahlala naye eThekwini wawungamazi wena kanti ngoba uShembe ungahlala naye iminyaka kodwa ungamazi ukuthi uShembe ngoba usabanjwe izinto zakho ingakho ngithi singabantu abasha kumele sikukhulekele kuShembe ukuthi sikwazi ukuhlukanisa singadayisi ngobuzibulo bethu njengamaNazaretha just to accommodate isociety singakwenzi lokho mangabe uyiNazaretha zihlukanise kube yiNazaretha uphile ngempilo yobuNazaretha kube kuhamba amaviki usisi besethi kimi sengiye ready ngifisa ukuyonikela manje kunento ethi kimi ngihambe ngiyonikela kwaShembe mina umhlangano kwawusuvaliwe umhlangano kaJuly ngithi ngoba umhlangano kaJuly usuvaliwe hamba ngesabatha lokuqala ngoba ku-empty uzokwazi ukunikela nebala ahambe lo sisi afika anikele angangitsheli futhi mina labantu ke bayahlupha labantu abasha basebase uma sibehamba angangitsheli abuye ngomsombuluko athi angibhalele WhatsApp athi sawubona bhuti ithi mina yebo sisi athi lalela uShembe wakho uNkulunkulu uzungamiyeli mina ngilalele sisi athi lalela njengoba bengiyangesabatha bekusuku lokugcina la ebesihlala khona sicoshiwe bese singasenayo indlu ngifike kuShembe ngathi Shembe sicela indawo yokuhlala wathi ngikhuluma nawe namhlanje sinendle nje siyinikiwe sizohlala kuyo imisebenzi kaShembe esimkhonza uyenza ngaphansi kwesibusiso ngoba maNazaretha njengoba sila iyodwa into esuke sizela kuShembe ayikho imali esizoyithola ngokuzala kodwa sizela isibusiso isibusiso asifani nenhlanhla inhlanhla ungaphuma namhlanje uwini lotho inhlanhla leyo kodwa isibusiso siyakuphilisa ingakho uma uya kuShembe mawufika kuyena ushaba kasho okuningi ufika athi inkosi ibusise ngoba iyona nto leyo ezokuphilisa Indebenkulio. 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 Indebenkulio.
Inda Benkulio. Inda Benkulio. Inda Benkulio. Inda Benkulio.